ngasi nungdaram phongmasi phongsingligi maru oiba paw khongkatjaraga mayamda share tawjagi ahanmada mangkhiba mama masa Haryana dagi phangle sahi sigi hokhiba September 15 dagi mayumdagi thokhibadagi mafam khangdana mangkraba mama masa samjet sabam premi mapuroiba NG Tomba amadi maki piklibi masanupi Rajeshuri laifamna kurkul awang laikai asi Haryana gi mafam amada lairi haiba paw ama sandrakpam Merajao Koba Delhi da laiba imung manungi miyoi asina nupi asibu thibinaba hairakpadagi Delhi Police for North East representative su oiribi social activist Mayanglambam Dainagi lusing makhada mangluraba mama masa anibu Mayanglambam Dainana maki police team amaga loinana Delhi dagi kilometer sahumuk lapna laiba Haryana gi Kithana police station gi manungchanba Kheri Serkhan Koba mafam asidagi mama masa anibu lawruduna imung manungi miyoi sing kusinakre ngasi gi mission adubu mating pangbirakpa Sekmai Police Station gi OC SH Joy Kumar Pawan Khakar Head Constable Kithana Police Station Haryana ASI Menu Khan Madhuban Karnal Police Station Haryana amadi Nilam Pahelwan Strong Women of India bu thakatpa phungdorakli atopa paw manam MLA Lokeshorna Jugali oiduna yum sabikhre Mama mapa animak laikhidraba khundrakpam awang laikai digi usam thoithoi sei kun mapan gi mayum khundrakpu kendra gi MLA TS Lokeshor masamak jugali oiduna sabagi thabak sathari thasigi tarukta thokiba lebak thiba thawdo amada makhong oi thangba soktuna hauzik yamna phibam sadaba mong amada lairi loinana khundrakpam kendra development committee YDO club khundrakpam laikai gi ima ibel congress ki karmisingnasu ngasigi yum sabaduda mating pangki hairi atopa paw manamu pung nipan gi general strike manungda hapta gol patida strike saugotpasingna police da khuthakhre amna kanba irang amani myam Bangal Student Union Danamanjur University PSU DMU amasum All Manipur Muslim Student Organization amsona Manipur khundariba maitai pangal community da piriba sada marigi reservation asi higher education da su pigadabani haiba dabi tawduna ngarang ahing nungyai pung barodagi hauraga Manipur pumbada kaukiba pung nipan gi general strike Manipur gi maitai pangal na taba mafamsingda mapung phana pangthokre loinana general strike manungda Imphal East ki hata minu thongda strike changshiliba singa police ka sauna muknakre strike changshiliba singna police team ama phajinduna thambaga loinana police ta khut thakre hairi pung nipan gi strike asi khwaidagi kankiba mafam asi Imphal East ki hata minu thongi saru asida oiki strike tawriba singna police ki gari phawba salan khite ex minister amagi gari da amadi police ki gari da nungna thajinduna attack toki strike tawriba singbu control tawnaba lakpa Imphal East ki police team ama strike changshiliba singna phajinduna yum amada thamki adubu strike sagoliba singi maraktagi police sing adu thadokhinaba amadi kanbagi thabak satakhi strike changsinbada saru yakiba amsogi executive member oiriba Manoj Khan paumisingda phongdorakibadi maitai pangal community da piriba sadamari reservation asi higher education da pigadabani haiba dabi asi ngasidagi sahi marigi mamangdagi dabi tawduna laklabani loinana memorandum kya amasu Manipur gi minister pisinkhre adubu ngasi phawba thabuk oina pangthoptuna lairi taliba maram saba dabi singasi phangdriba phawba hanba leitana makal kya gi strike junction gani haki police ta khut thaki badu strike changshiliba singda ludaba wahi kya hairakpadagini haina su phungdokhi strike asi Bishnupur district ki maitai pangal na hena khundaba kokta da su maitai pangal kya tholaktuna ngasi ayuktagi lambi thingmagi khongjang changsinki adubo khudakta Bishnupur district SPP Radesni laisam laktuna strike tawba tarabasu democratic oiba mong sathabiyo maduna tana lambi thingmagi thabak tawbiganu haiduna wari sanabadagi lambi thingmagi khongjang adu handoki hairi strike asi Lilong Kaithel su masing yamlaba maitai pangal tholaktuna ngasi ayuktagi lambi thingmagi khongjang changsinki amso amadi PSU DMU na taliba dabi asi sarkar na khudakta pigadabani dabi phangdriba phawba khongjang changsin haiki police ka strike changshiliba singa sauna mukna bathoki strike asina maram oiduna lambi satak chasinda yamna sauna akaiba thoki strike asingrang numidang dagi hauna sangai yumphamda khundariba maitai pangal singna ngarang numidang khutta maira paidun rally satki pung nipan gi general strike asi mapung phana sagotkani taliba dabi phangdriba phawba makal kya gi khongjang jangsin gani haina kholaw kya laukhi hairi atopa paw manamo koktha khunauda punamiyoi nipan COVID-19 positive oire
पॉजिटिव ओइरबसिंग क्वाथा खुनौदगी किलोमीटर 8 खोंगना थोलक्लगा लौखटपिनब एम्बुलेंस ngaibada awaba oire टेंगनौपाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लैरिबा मणिपुर की ngमखै ngakliba khulni haina thajanariba क्वाथा खुनौदा हौजिक फावबदा मियोय निपान कोविड-19 ना पॉजिटिव ओइरे क्वाथा खुनौगी मियोय सिंगना तमथीरबा लाइसत अमा ओइरिबा कोविड-19 ना पॉजिटिव ओइरकपा मतमदा खुनौ यावना गारी संगलगा पॉजिटिव ओइरबा मियोय सिंग लौखटनबगी खुदोंचाबा लैते मदुना क्वाथा खुनौदगी क्वाथा लमखाई फावबा किलोमीटर 8 सांगबा लंबी असि खोंग लंबी ओइबना गारी संगबा यादना लैरि मदुना खुल असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय यरकपा मतमदा मखोयबु लौखटपा लाक्लिबा एम्बुलेंस खामदुना लैरिबा क्वाथा लमखाई फावबा किलोमीटर 8 अनाबा मियोय सिंगना खोंगना लाकपा मतमदा अतुकी मतिक अवाबा चावना मायोकनरे हाइदियानसु फोंदोरक्ली मरक थन मपालमगी ओइबा पाउंग खतंग हापसरमगे फरीदाबाद मिहाद सोशल मीडिया दा वायरल ओइखिबा वीडियो अदुदा उरिबा नुपी मचादु माग खंगनबा नुपाना हाटपा ओइरमले हौखिबा निंथौकाबा नुमिकी नुमियुंगबा अदु वाइदे हरियाणा की फरीदाबाद पखंग अमना लेसाबे अमबु नुंथुल पवोपता कार अमदा चिंगसिनबा होनबदा यादबदगी नोंमैना कापतुना हाटखिबगी सीसीटीवी फुटेज अमा ngarang लेबाक पुमदा वायरल चतखि थौदो अदुदा लेकनबा ngamदना लेखिद्रबि नुपी अदुगी ममिंग निकिता तोमर सैकुन्नी हाइबा खंगमंग अमगा लोइनना महाक अगरवाल कॉलेज दा बीकॉम फाइनल ईयर तमलिबि ओइरमखिबने नुपी मसा सिना महाकी एग्जाम थारुरगा थोलकपदा नुपा अनिना नमदुना कार अमगी मनुंगदा सिंगसिनबा होनबदा यादबदगी नुपा अमना रिवॉल्वर पुथोक्तुना निकिताबु कापतुना हाटखिबने हरियाणा पुलिस ना टीम तरा सेमदुना नुपा अनि असिबु फानबा खुंगुल लीबगा लोइनना मखोय अनिमक फगत पंगमख्रे थौदो असिदा मरु ओइना सेनरिबा नुपा असिगी ममिंग तौसिप कौवी मा गुरुग्राम गी सहोनागी मनुंग सन लैबा कबीर नगर दगी ओइरमखिबगा लोइनना नुपी असिगा हाना खंगनबा मी ओइरमखि तौसिपना निकिताबु हौखिबा इंग्लिश 2019 दा फाबदगी बलहागर सिटी पुलिस ना एफआईआर अमा रजिस्टर तौखि हाइना फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ऑफिस गाना फोंदोखि मरा असिदा निकिताबु हाटखिबा तौसिपना मसागी मराल याजबगा लोइनना महाकना निकिताबु अतोप नुपा अमदा लुहोंखिगदौरे खंगबदगी हाटखिबनी हाइना पुलिस ना वहांगपोंग सथबदा खंगमंगमखि मखोय अनि अक्टोबर 23 अमदी 25 गी लोनबा अहिंग मिनिट 10 रोम फोन दा वरी सनाबगी रिकॉर्ड थिजिन हुमजिनबा अदुदा फंगमंगमखि तौसिपना मखाताना फोंदोखिबदा इंग्लिश 2019 दा थोखिबा थौदो अदुगी लमन खुंबो ओइना महाकना निकिताबु हाटखिबनी हाइनसु पुलिस दा फोंदोखि माकु इंग्लिश 2019 ना पुलिस ना फाबदगी महाकी मेडिकल लाइन दा मखातम थबा ngमनखिदे हाइनसु फोंदोखि मरा लैरबा तौसिप पॉलिटिकल बैकग्राउंड यामना लिंगबा इमुंगी मसानी हाइबसु खंखि थौदो असिना जाति पुंबदा खोइसाउनबा पोखनबगा लोइनना हरियाणा की मफम क्यादा मियामना यानिंगदबगी खोंजंग संगसिनखिबनी निकिता की अपोकपना फोंदोखिबदा नुपा असिगी इमुंग मनुंग यावना मचा नुपीबु धर्म ओलगा नुपा असिदा लुहोंगनबा प्रेशर क्या लाखि हैनसु फोंदोखि थना कंटेंट मसांग खतंग मैमना शेयर तौजरगे अदुगु मैम सिगी पाउक्सदी लोइनमक पाथोक्सररोगे मागी हेडलाइन सि खतंग ओइना मैमना शेयर तौजरगे महुत सिलगे एग्जाम फमलंबगीदमक आसाम की जीमेन एग्जाम की टॉपर फाखरे पाउसिलुसिलकपोइना ngasi ओइबा पुंग 23 दा कोविड-19 की अपडेट मणिपुर की मियोय सनीगा 19 जनरल पॉपुलेशन की कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे मियोय साम 19 मना नुपानी दुगु मियोय साम अनि मना नुपीनी दु अतोप मियोय 10 मना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की सीआईपीएफ की कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे हाइदि ngasi पॉजिटिव ओइखरबा मियोय सिंगसी इम्फाल वेस्ट की सामगा अहोम इम्फाल ईस्ट की 95 थौबाल दगी अहोम टेंगनौपाल दगी मरी कांगपोकपी दगी अनि उरखुल दगी मरी बिष्णुपुर दगी 15 कक्सिंग दगी 3 सेनापति दगी अमा चुचामपुर दगी 3 तमेंगलोंग दगी 19 जिरीबम दगी 9 नोने दगी अमा अमसुम संडेल दगी 5 नि हाइरि मखोय सिंगसी अतोप स्टेट की हलागा नतबा लोकल ट्रांसमिशन ओइना नाबने हाइरि दुबो हौजुजि मखोगे लोखटफम तोकपा सेक्शन थोरांगसिंग लोइनमक लोखटले हाइरि अदो ngasi mi पुंग 23 दा ngasi मियोय मरी कोविड-19 पॉजिटिव ओइदुना लैखिद्रे मियोय सिंगसी अहानबदा सही 95 सुरे माक नुपानी इम्फाल ईस्ट तगिनी अनि सुबसिना सही 33 सुरे माक नुपानी माक इम्फाल वेस्ट तगिनी अहुम सुबसिना सही 35 सुरे माक सुनुपानी माक इम्फाल ईस्ट तगिनी मरी सुबसिना सही 35 सुरे माक नुपीनी माक इम्फाल ईस्ट तगिनी हाइरे मखोय सिंगसी रिम्स सिज हॉस्पिटल अदुगा अतोपा लेमहौरी पानीसिना जेनिम्स दा लैखितबनी हाइरि अदुगा ngasi गोइबा कोविड-19 फखिबदगी डिसार्ज तोकिबा अपुनबा मियोय मसिंगसी ngasi गोइना 139 हाइनसु प्रेस रिलीज असना मखाताना फोंदुरोगलिन थैंक यू।